Yes, bakunzi b'Intare Official muraho murakomeye. Umugoroba mwiza ukwiriye itariki ya kane. Itariki ya kane uno munsi turi kwa kabiri. Abare mu isoko rya Nyamitabo muraho murakomeye. Mobilisation na sensibilisation se byagenze gute? Turaza dukurikirane. Murabizi yuko nge nta mwanya nabonye wo kuba mpari nk'Intare Official. Ariko noneho icyo nababwira cyo ni kimwe nuko mpari kugira ngo nyababwire kuko nubundi amakuru tuba twayaboneye ku gihe. Imirwano irakomeye muri irakomeje kandi irakomeye muri Bashari Mukoto. Sarongo itoroshye yaberaga ari muri Bwito muri za Gatsiro n'ubundi bamwe mu baturage baje kuraswa na ziriya nzangwa bari ababanzi bari abadakunda amajyambere badakunda n'abaturage barabashigikiwe na President Gisegeti Kirombo bashyigikiwe n'intera hamwe bakomeje kwica abaturage n'ubundi baziza ngo bari gukora Sarongo mu bice biyobowe na M23. Turaza turebera hamwe imirwano iri kubera n'ubundi muri Bwito ni hariya muri za Mirangi. Minembwe imyigaragambyo irakomeje, Mikenke imirwano irimo, Ruhihi bari kwatwika amazu. Generali Pacifique Masunzu ari kugegwa amajanja mu gupfa. Donc ibye urabona ko nakari agasaza kitwa ngo ni Justin Bitakwira bari bamuhaye amezi 6 bavuga bati nuko ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Aba bose barizize bari kwicisha bene wabo, bari kwica bene wabo babahereza misiyo. Ubu ngubu ngo urwe ashobora gukatirwa urwo gupfa kubera yagiye agaragara nk'umugambanyi n'ubundi wagiye utanga igihugu, ndetse akagaragara ngo yavuganaga n'abantu batari ngombwa aribo Joseph Kabila Kabange. Ubuse Gisegeti abatavugana na Joseph Kabila Kabange, Corneille Nangaa abatavugana na Joseph Kabila Kabange, ebo baravugana. Corneille Nangaa abatavugana na Gisegeti. Reka turebe ibya Lieutenant General Pacifique Masunzu ugomba kumanikwa, ugomba kwicwa n'umugambanyi ngo iratrahile Kongo, ngo numwe mu batrahishije Kongo agomba rero kwicwa nk'umuyobozi mukuru. Nukuvuga ngo ikamanze nabivuga kuri bino bya Pacifique General Pacifique Masunzu, biravuga ko Lieutenant General Pacifique Masunzu agomba kwicwa kuko ngo yagambaniye igihugu gihe kitari gito, kandi ngo akaba ari umwe mu batanze ibice bigiye bitandukanye bya Nord na Sud Kivu. Ahangaha amaza nkibaza ko Pacifique Masunzu bamugize komanda wa 3e zone de défense, hari imijyi yagiye ifatwa, ariko Mugoma, Masisi Centre, Bukavu n'ahandi hagiye hatandukanye hafashwe iriya mijyi minini yafashwe Pacifique Masunzu ari wamaze kugera muri zone de défense ya 3e zone de défense. Ibyo rero bakabimwitira bakavuga bati niyo wagiye uhatanga, ndetse niyo watanze na Zanzibira. Ati ko baravuganaga n'abavuga uri muri Kinyarwanda, ati cyo ni ikigaragaza yuko ari wo babaherezaga inzira. Nababwiye yuko ntabwo bariya bakasayiye, ntabwo bariya badukunda, bumva uko tutagomba kubaho nk'abandi bakongomani. Twarakugiriye inama turakora ati kurama akawe kare hakiri imbere, ureke kwica bene wanyu. None reba ubaye kivume, yaba muri bene wanyu yaba muri babandi bafashaga, bose bakugize ikivume. Nukuvuga ngo iyi processus wagiyemo yo kwica bene wanyu Masunzu ntabwo biguhiriye, gusa wenda ngewe icyo navugaho kimwe gusa, ubugingo bwawe umaze kugera mu kaga, Imana yonyine ize kukwakira, nta kindi cyo nge nabivugaho. Imana ize kukwakira mu gihe baraba bamaze kuguca umutwe, kuko nawakoreye Gisegeti ntajya ashima, ni ndashima. Urabizi n'abamushize ku butegetsi yarabahindutse,
nuko ngo rero wakagombye kumanza wareba ku bamuteretseho baravuga ati tugushyize ku butegetsi nyuma aza kubahinduka, ntutekereze ko hari ubundi bubasha cyangwa izindi mbaraga wari ufite zisumba za Joseph Kabila, imbaraga zari zisumba za Corneille Nangaa n'abandi Pacifique Masunzu. Ubugingo bwawe mu gihe baramaze kurukata, urabizi ko icyano cy'urupfu kiremewe. Gusa imivumo yabari ababyeyi ba Minembwe, imivumo yabari ababyeyi b'Umurenge bagiye bakuvuga ati ngo twarishimye tuvuga ngo tubonye ngo umwana wabo acabaye Lieutenant General, ariko niwe utubereye ikigusha, niwe utubereye ikigeragezo, niwe utumaze ku rubyaro, niwe utumaze ku nka, niwe utumaze kuri byose. Ntabwo byagombaga kuguhira. Lieutenant General Pacifique Masunzu ubu ngubu uri kumurunga. Abaturage bari gukora sarongo ni ku munsi wa mbere, umunsi w'ejo, hariya za Gatsiru muri Bwito, baje kuraswa na Wazalendo bo muri semuse kwa Dominique Ndaruhutse afatanyije na FDLR foka ni ari foka ni bari foka. Abaturage bakomeretse ku bwinshi, bose bakaba bazanywe muri Hôpital General de Référence ya Mweso. Ngo kubera ubutabazi bwa 23 bahise babyirukankamo b'abaturage bakomerekejwe n'abariya biyita ko ari aba auto defense, biyita ko bari kurengera biwabo, ariko nibo babishe, nibo baje kubakomeretsa babaziza sarongo. Dominique Ndaruhutse ubwiza ukuri nawe ufite umuvumo ufite uzaba nk'umuvumo wo Masunzu afite n'abakabondo. Mu gihe cyose afashe intwaro ukavuga ati mugiye kurengera bene wanyu, abo bene wanyu uri kuza kurasa kuko bari ku muganda, bari kuri sarongo, bari gukora amajyambere y'iwabo. Ntabwo bari kubaka defense za 23 mu mwagiye kwataka defense mubasangamo bari gukora sarongo. Uriya muhanda ntiwawunyuzemo, ntiwawunyuzagamo imbaho wibaga ibiti by'abatutsi watsinda gukabazisha. Niba abaturage bari kugira ngo bidevelope ya myaka yabo bajyana mu isoko, imyaka bajyana mu isoko n'ibindi bakora, umuhanda ube nyabagendwa, amafuso, amakamyo, amawigujo niba n'ibiki bibona aho binyura, kuki mujya kubica? N'ubugoryi, reka mbibabwire, n'ubugoryi, n'ubucucu, n'ubupumbafu, ni n'icyaha mutazababarirwa n'imbere y'Imana. Genda bikubwiye, si nkubeshya, ndakubwiza ukuri rwose, n'ubupumbafu, n'ubugegera. Abaturage bari muri sarongo murabahora iki? Ngo n'ubujiji, niya ideology y'intera hamwe ziri kubashyira izi ntera hamwe. Mana y'isi n'ijuru, Mana waremye abantu udushyira kuri ino si, kubera icyo abantu bamwe babaye inyamaswa, kuki abantu babanye n'intera hamwe bafite ubunyamaswa bukomeye, kuki abantu batojwe n'abakoloni, abakoloni nshatse kuvuga n'abakoloni baje bakayishyiramo ingengabitekerezo yo y'amoko. Uriya mutima wa kinyamaswa, umutima wa kibwa, umutima wa sinzi uko umuntu wa kiyoka ukomeje kububaka, bagakora ibikorwa bitari byiza, bazahinduka? Bizagenda gute? Ndemeza ko ibikorwa muri gukora muzapfa mushire n'ijuru nimuzaritaha. Satani nawe ashobora kutazabemera hejuru y'ibikorwa byanyu bibi. Abantu bari ku muganda mukaza mukabaminjiramwo amasasu mukabica bari mu majyambere y'iwabo. FDLR mushaka iki? Semuse kana ka FDLR, semuse n'akana ka FDLR mwavuye muri ubwo bujiji, muri ubwo buyobe bwa ziriya nkora amaraso. Sansusi, Domi n'abandi abo baba mwavuye muri ibyo bintu bibi murimo, mukayoboka inzira ya kimuntu, mukaba abantu, mukubaka isi turimo. Ino si ntabwo yakagombye kubakwa n'ivangura ry'amoko, ino si yakagombye kubakwa n'imbaraga z'abanyagihugu. Ko mwacu yakagombye kubakwa n'abakongomani. Ntabwo izo ntera hamwe ntacyo zizagufasha, nta n'icyo zizakumarira. Mbikubwire nongere mbikubwire, rino kosa mwakoze byakagombye kuba ni icyaha cy'intambara,
ni n'icyaha mutakagombye kubabarirwa yaba mu mategeko mpuzamahanga nayo, kuko mwagiye kwica abasivile badafite n'icyo bazira. Intambara irakomeje n'ubundi muri Bashari Mokoto, ni imirwano kubera ari hafi ya Zahembe, aho FDLR, reka ngaruke kuri FDLR, mushaka iki? Nyatura bo kwa Jean Marie Bonane bafashe force bayigira ngo ni force speciale. Iyo force speciale igomba kuba mu bihuru, abandi bakajya kwihisha mu nsina, abandi bakajya mu mineke. Ya force speciale bamaze gufonda igomba ngo kujya kubuza umutekano ahantu hose hari 23 mu baturage batitaye. Urukundo bwa bugoryi bwo kwa Domi bunaje, nibwo bugoryi buri hariya kwa Jama General Gaceri yarakubwiye ati sha wakwitonze ko iyo force speciale yo kujya guhungabanya umutekano w'abaturage, icyo bavuze ni nka bwa bugoryi bwo Apollo Nyeganyega n'abayinyasi bagiye gukorera Itambi, ni nabwo bugoryi namwe mushaka gukora. Iyo force speciale mwishinzwe iki? Kujya ahantu hari abaturage hari umutekano wewe na 23 bakica abaturage. Donc babaye abadefunaru bakiba ihene, bakiba inka, bagatwika amazu, bagatwikiramwo abaturage. Ubwo bucucu n'ubwo bugoryi ntabwo bizabahira. Urebe ko ba Apollo, urebe ko ba Inyasi na Banyeganyega bazapfa bubitse amagara bari kubunga muri ariya mashyamba. Ntabwo bazongera gutaha ngo bazongere kurara mu nzu muri etage nk'izo bari barubatse. Babatse amazu y'amaraso, n'ubu ngubu baracyagenzwa n'amaraso. Jama nawe koko ugiye kubika ivume munsi no mwijuru? Iriya cya kintu mwubatse intare za Saramu icyo nzi cyo zirabamarira kwifumba. Amakuru yambwiraga ibice byegera hariya Zahembe habereyemo imirwano, ariko mwahaburiye abarwanyi muri izo force speciale mwamaze kwestara zigomba kubuza umutekano w'abaturage. Icyo nababwira cyo ntabwo biri buze kubahira. Ndababwiza ukuri rwose nka Bemba, ntabwo bino bintu biri bubahire, ntabwo biri bubahire. Izo force speciale mwamaze gushira hariya muri Bashari Mokoto, iriya Zahembe, bagomba kujya birirwa mu mineke, bahura n'umuturage bakamuviora, bahura n'umugore bakamufata ku ngufu, bahura n'umukobwa bakamufata ku ngufu. Bamwe ngo bigize ngo nabatinganye bari gutinga abagabo. Ibyo ngibyo ntabwo bibahira man, simbizi pe. Mana ishobora byose, aba bantu ubakureho amaboko, kuko n'ubundi nta n'amaboko yawe yarabariho. Ndamya nashidikanya ko ibi bintu bitari buze kubahira. Reka tujye hakurya. Urabona ko tuvuye hano muri Rucuro muri Bwito, ariko turakomeze muri Bwito. Ni imirwano n'ubundi iri kubera hariya hakurya n'ubundi bita za Mirangi manza ariho General Rurankunda akomoka. Muri Mirangi hari kuberamo imirwano. Iyo mirwano ni imirwano yatangiye ku cyumweru, ni muri Rucuro, aho hakomeje kumvikana amasasu aremereye. Wazalendo binjiye kuva ku cyumweru ari muri Mirangi, baraza muri lokalite ya Mirangi, n'ubundi ni muri territoire ya Rucuro, ariko hari amanzi ni muri groupe Makanyabayonga, ni muri Bwito. Amakuru dukura hariya nuko muri ano manywa intare za Sarambwe n'ubundi zibashije kunetraliza abarwanyi bari baje kwataka hariya muri za Mirangi, aho bari bihice. Intare za Sarambwe zabashije kubakuramo. N'ubu haracyarimo utwo bita ngo nutumayiti tukiryamye n'ubundi hariya mu hafi ya za Mirangi. Ubona ko twamaze kurangiza urugendo, bamaze gusoza urugendo, bamaze kwisoreza urugendo rwose. Icyo nababwira cyo nuko bamaze gusoza urugendo rwabo. Bawazalendo bari baje hariya bari baragiriye kuri inosi. Urumva yuko ibintu n'ubundi ntabwo biboroheye, ariko iriya mirwano ya Mirangi n'ubundi ntabwo byabashije kubahira nk'uko bo bari babitekereza, nk'uko bari babipanze.
ntabwo byabahiriye, hano turazi rero ngo tuze turebere hamwe ibikomeje kuvugwa hariya muri Minembwe, aho abaturage bari mu myigaragambyo yo kwamagana Abarundi. Ni amakuru dukesha ikinyamakuru cyitwa Minembwe Capital. Minembwe Capital. Abaturage bo mu bice bitandukanye by'akarere ka Minembwe ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bakomeje imyigaragambyo kuri uyu wa kabiri bamagana ibikorwa by'ingabo z'u Burundi, bashinja gufunga imihanda y'ubucuruzi no kubangamira uburenganzira bwabo bwo kurema amasoko. Ni imyigaragambyo yatangiye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 4 z'ukwezi kwa 11. Hari umusaza reka yarankorije, ni umusaza witwa Sirekana Mugire, ambwira ngo mperutse kuvuga itariki mvuga ko ari ukwezi kwa 12. Ukwezi kwa 11 mbo abantu bose ndi naribeshye. Ikaba igikomeje kugeza amagingo yangaya. Nubwo kugeza amagingo yangaya imyigaragambyo iracyarimo. Iyi myigaragambyo yabereye mu mujyi wa Minembwe ahazwi nko kwa Madegu Centre, yitabirwa n'abaturage bakomoka mu moko atandukanye arimo Abanyamurenge, Abashi, Ababembe n'Abafurero. Donc nukuvuga ngo ino myigaragambyo sirimo Abanyamurenge gusa, n'abaturage bose batuye muri kariya gace. Kandi murabizi ko uduce na turiya tuba turimo, uduce dufitwa na twirwanaho na 23 amoko yose arahisanga. Aha rero kanongera mbisubiremo, amoko yarari n'amoko atandukanye. Abanyamurenge bari bari, Abashi bari bari, Ababembe, Abafurero bari bari, Abarega bari bari, Abavira bari bari, n'abaturutse mu duce dutandukanye nka Gakenke, Kabingo, Gahwera, Karingi, Rundu n'ahandi. Nabyumvise. Abaturage bavuga ko kuva mu kwezi kwa 2025 nyuma y'uko umutwe wa MLDP twirwanaho wigarurira uduce twa Minembwe, ingabo za leta FRDC n'iz'u Burundi zatsinzwe zigasubira inyuma, zahise zishinga ibirindiro ku mihanda yinjira n'isohoka muri Minembwe, zituma abaturage kugera mu masoko. Abaturage bavuga ko kuva mu kwezi kwa 2 uyu mwaka, ubwo ingabo z'u Burundi na FARDC zatsindwaga urugamba na MLDP twirwaneho, zikikuzanyiriza kwa Murima no mu cyo hagati, zahise zifunga inzira z'ubucuruzi by'umwihariko zihuza Minembwe n'ibindi bice nka Baraka na Uvira. Ariko rero Abanyamurenge muramenye nta nubwo nabagira inama yo kujya muri za Baraka na za Uvira, kubera ibintu biri kwakorerwa. Babice babagirira nabi, nyanganyene mu bijye bitarimo umunyu, ariko nta kundi. Murabizi ko n'ikibuga cy'indege n'ubundi nacyo cyagize ibibazo, ariko mwihangane, ibintu bizajya bigenda biba bizima, Ahangaha rwose inzira zirafunzwe, kabona ko inzira n'ubundi zifunzwe. Ni mu gihe kandi izi ngabo zashinze ibirindiro mu mayira yose nk'ahitwa Mikarati, Nyamara, Pwezero, Gipupu, Biraro Mbiri, zibuza abaturage kugera mu isoko y'Indondo n'andi, bituma ubucuruzi bw'ingenzi buhungabana, n'abaturage batangira kubura ibikoresho nkenerwa birimo ibiribwa, imiti n'ibikoresho by'isuku. Mu butumwa batanze mu myigaragambyo, abaturage basabye ko ingabo z'u Burundi zatahishwa iwabo kuko zibangamira aho kuba umutekano zibungabunga. Bavuga kandi ko batakigira ubwisanzure bwo gucuruza no gutembera mu gace kabo, bagasaba ko inzira n'amasoko zafungurwa. Ariko Gisegeti Kirombo, niba uzi uko warazanye
zirangegera zo muri FDNB ngo zize kugufata gucunga umutekano w'abaturage, kubera iki uzemerera ko zibangamira ahubwo abaturage? Ubu nabwo nta bwenge burimo. Babwire bati abaturage mwaje kuncungira, abaturage ntabwo mwaje kubuza abaturage banjye kubaho. Icyo wenda nicyo umuntu yapfa kwemera. Amashusho agiye hanze agaragaza ko abaturage b'ingeri zose, abasaza, abagore, urubyiruko n'abakobwa bitwaje udutambaro tw'umweru nk'ikimenyetso cy'amahoro, baririmbaga indirimbo zivuga ku mahoro n'ubwisanzure bagana ku biro bya teritwari ya Minembwe, banyura mu nzira igana ahubatse umunara wa Vodacom, hariya kuri Vodacom. Ibyifuzo byabo nyamukuru nuko uburenganzira bwabo bwo kugera mu masoko n'ukigenda babugira. Kugeza ubu ubuyobozi bwa gisirikari ntiburagira icyo butangaza ku myigaragambyo no ku byifuzo by'abaturage. Gusa haribazwa niba ibikorwa by'ingabo z'u Burundi muri aka gace bijyanye n'inshingano zazo, cyane cyane mu gihe abaturage batangiye kuvuga ko zitakibungabunga umutekano wabo, ahubwo zibabuza umutekano. Imyigaragambyo y'umunsi ishobora kuba ikimenyetso gikomeye cy'uko abaturage batangiye kumva ijwi rimwe ku bibazo byugarije akarere. Yego, urumva ko ibintu n'ubundi nge uko navuga ko ibintu bikomeje kuba bibi. Ahangaha reka tunakomeze n'ubundi tunavuga no kuri Minembwe, tuze ku rusaku rw'imbunda n'ubundi rwumvikanye cyane muri kiriya gice cya za Mikenke. N'ubundi ni mu gitondo cyo kuri wa kabiri tariki 4, urusaku rukomeye rw'imbunda ziremereye rwumvikanye mu gace ka Biraro 2 gaherereye mu misozi y'Umurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yizewe yemeza ko urwo rusaku rwaturutse ku ngabo za FARDC n'iz'u Burundi na Wazalendo barasa mu bice biri hafi yaho umutwe wa MLDP twirwano ukorera. Donc bakoraga cya kindi bita sharing iri avegre. Nk'uko bivugwa n'abaturage baha, imbunda zaturikaga mu buryo bukangaranye zerekeza mu gace ka Mikenke gahana imbibi na Biraro 2 ahazwi ko hagenzurwa n'umutwe wa MLDP. Uyu mutwe nturagira icyo utangaza ku bijyanye n'iki gikorwa cya gisirikare, ariko hari impungenge ko bishobora kuba intangiriro y'igitero cyagutse. Biraro 2 ni agace gasanzwe karimo ibirindiro by'ingabo za leta, harimo iza FARDC, iza FDNB, iza FDLR muri byo bikorwa byabo by'ubufatanye guhangana n'umutwe wa M23 twirwaneho, ndetse n'imitwe ya Wazalendo isanzwe ishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi bije nyuma y'uko mu minsi mike ishize ingabo z'u Burundi zari zasabye MLDP twirwaneho kuva muri Mikenke zigatanga amasaha 72. Abaginga si barajya gutanga amasaha 72 bagiye kuyatanga iwabo. Urusaku rw'imbunda rwumvikanye ushobora kuba ari igice cy'igikorwa cyo gushyira igitutu kuri MLDP twirwaneho, cyangwa se ikizamini cy'imbaraga mbere y'igitero gitegurwa. Ibi bishobora kuba ikimenyetso cy'uko leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa bayo bateganya kwimura uwo mutwe ku ngufu, by'umwihariko mu duce tw'ingenzi nka Mikenke. Bamwe mu baturage b'Umurenge batangiye kugaragaza impungenge ku mutekano wabo n'icyerekezo cy'amahoro, cyane ko iwabo hamaze igihe hahungabanywa n'imirwano hagati ya MLDP twirwaneho n'ingabo z'igihugu FARDC zikomeje kwica abaturage zibagirira nabi. Aha rero niba batera ubwoba ingabo za twirwaneho MLDP, nabo n'abasirikari, kandi nabo bagiye bamagana igihe kitari gitoya guverinoma ya Kinshasa. Ibyo rero nibitere ubwoba cyangwa ngo bibajyane kure. Baturage bacu muhumure, Imana irahari kandi irakomeza.